الباب الثالث عشر دمبغال سبو تتبنغال الرضاعة إنه يوتا بمعنى في موينينغول. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة harminta surɓande pooɗande siiɓande walal massotani wona memande ɗiɗi cuuɓande ɗiɗi akhraja muslim bobo hun ko wulla debbo inna adduma ɗo maɗɗinamo ɗaynamo ɗon endu ndun o pooɗa laabi ɗiɗi tati haray ɗum ɗon jeyaka eko harminta on debbo ɗon nde kum bobo hun ɗon jomboytamo si o mawni kanko paykon kum. وأنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا ndare min ikhwani kunna enene goto modon be fa inna marada ande ko wiete ko muyningol min al jamaa ko imorde jamaa muttafaqun alayh mana ko tawni muynan dan juuti wa anha yatta mabbe qalat maki ja'at sahlata binti suhayl fa qalat inni ya rasul allah inna saliman mawla abi hudayfa no salim mawla abi hudayfa on maana himo wondi amen fi baytina kasuda amen do wa qad balagha ma yablughu rijal o helli faama o hewti ko worɓe hewtata kon mi mana o helli faama ko on noon mi warrata ɗum fagal ne laaɗumaki ardiihi muynimmo taharumi alayhi fi yo harmane rawahu muslim kono aray on hadisa ɗon ko montaɗo aray on no wawataki gollitirede si woni a goɗɗo helli faama a muyninimo an debbo on aray nden muynande ɗon watamo harminde aray muynande ko ilaka duuɓi ɗiɗi natti leydi mana ko leerka on tigui muynata nden ko on leer ɗon muynintama o harmane so wonano ɗum harayno sonnaɓe meɗen ɓe mbuyi harayno harmani en hiɗon anni wa anha yettama makko anna aflaha akha abil qais jaa o arno yasta'dinu alayha emo diisoma ba'da al hijab ɓawo e buumagol jippike ɓawo aya hijab o jippike fi buumagol qala toyi fa abaytu misali an adina lahu nde mi yanantamo o naata falamma jaa rasulullah sallam ɓane laaɗo allah hewti akhbaratu o humpitimo billadi sanat fi komi huwi komi mana ko konki komi salima udditanni fa amarini laaɗo yananilan an adana lahu alayya nde mi yanantamo o naata e hoore am o gaalo innahu o ammaka ko yaye ma bi mana muttafaqun alayhi yaye ma a naatayi ara o buumaki allah layɗo yaye ma enene togoso ma ɓeɗo ko jeeyaɓe harmaɓe mahiɗa andi wana yettama e aish toujours ɓelat ɓe maki kana laatike fima anzala min alquran ko jippi ko e nder qur'an ashra rada'atin e muynanɗe sappo ma'lumatin andaɗe yuhrimna ɗen ɗo woni ko harminta summa harminoje summa nusikna retti ɗe montira bi mana ayaji sappo harminoɗe fi mo muyni goɗɗo e kono summa nusikna ɗen ɗon montira bi hamsi ma'lumatin ayaji joyi andaɗe ka qur'an ko tawaffa rasulullah sallam ne laaɗo allah on faati waya fima yuqra'u min alquran ko ɗen ɗon joyi woni jangede alqur'an on bi mana ko ɗen gollitirte rawahu muslim wa an ibne abbas radiallahu taala anhuma anna nabiya wonde annabaji alah sallah sallam urida ɓe falama e ala ibnati hamza bi mana e oɗo sonnajo hamza e oɗo ɓiɗɗo hamza fa qala ɓe maki innaha o la tahiluli o daganakila innaha ibnatu akhi o ko ɓiɗɗo nene goto am min arrada immorde kam muyna ko nene goto an kam woni bi mana min e makko ko momin muynidi nokku gotu bi mana min e baba makko min muyni e aade goto wa yahrum min arrada hino harmina immorde muynanɗam ma yahrum min annasabi kala ko dambe ɗen harminta muttafaqun alayhi kala ko sa muyni sonnajo kala ɓiɓɓe on sonnajo nene ma masalan ko harmanma jombugol ko wona noon kadi sa muynidi e goɗɗo ma a muyni e goɗɗo harmiranma kala mo muynoduɗa a jombatamo haray woni yumma goto kala mo muynoduɗa a jombata ɓiɗɗo on ɗon kadi par ce que haray woni nene goto ma haray on ɗon kadi ko ɓiɗɗo on ɗon kadi ko ɓiɗɗo ma ɓiɗɗo hukumiyan ñawore wona haqiqiyan haray ɓeɗo fo muɗum a jombata وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة harmin tawi morde muynugol ngol illa ma fataka al ama sowona kon ko uddititi tekki ɗin bimana muynande bobon ko muyna ha haari wa kana laato kadi qabla al fitami ko adi paykon kon entede si woni ha paykon kon timmini duuɓi ɗiɗi nattiri dow sonnaji si muyninimo ɗon ha hende tuma nde muyninande ɗon harminta aray ɗum wattali mo nene makko wattali ɓiɓɓe on debbo no yumma goto e makko rawahu tirmidi wa hasana wa sahahu huwa wal hakim وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وي لا رضاع مuynan ala illa fil hawlayni so naydir duuɓi ɗiɗi si ɗin ɗiɗi feƴƴi ko islam ko bobo muynata duuɓi tati nden hitande toon ko anili nden ko meere ma hay ñallal gotal ko fawata tode rawahu daraqutni wa ibnu adi marfu'an wa mawqufan wa rajjaha al mawquf
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضا موينا على إلا ما أنشز العظمة سيونا كونكو سلني جيدين فودني دي بمعنى موينا من يلا البالي دي بالي تات وأنبت اللحم فودنا تيو بمعنى أمون وفنا بمعنى موينا نند حرمنتا سونا موينا مو ila balɗe ɗiɗi tati ha nattiri dow kono joɗɗingol mo muyninamo ɗo tunde wotere fino o fankira nde muynande harminta akhrajahu Abu Dawud. wa an Uqba ibn al-Haris annahu no kanko tazawwaja ummu Yahya o jombun ummu Yahya binti Abi Ihab fa jaati imratun sonnajo go noon aroy iwri ka iwrata fa galat in he onon ɓe jombinirɓe ɗiɗo on anda qad arda'atukuma mi muynini on ɗiɗo kana fa sala nabiya gorko on directement yelandre ne laaɗo ko on no o waɗata fa gal ne laaɗo make kayfa ko honno ala no warren wagade gila gomɗi wawlama o noon ɗiɗo moyni nokku goto ko yumma goto ɓe mana ila ɗon ɓe senda fa faraka ha oko ba ogo ba acciti ɓeygo makko wona kate zawjano gayra o jombi sonnajo go koye na on ɗo e wanuki hatto o jomba zawjan ka gorko go gayri koye na akhraj al Bukhari kono noon kala rendigu ɓe waɗuno hara wona ngusina par ce que ɓe anda humuɓe dewgal ngal ɓen so tawi anda ɗum ɓe mara bakkatu kamɓe humaɓe dewgal ɓen ɓe mara bakkatu ɓiɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe halal kono ila ka ɓe andi ɗon koye ɓe pottodir. wani siyadi sahami qala wi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah haɗi an taftarde alhamqa bimana bilbana'i lilmaful ay yutlabu minha al irda'a wal muhaqqami bi dammin fa'alun min al ahmaq bimana nelaɗo Allah on haɗi an taftarde ande muyninta alhamqiyu sonnajo jofojo ko fi honɗum so yi o sonnajo ɗa ari inni he onon ɓe jombidirɓe ɗo ɗiɗo mi muyni on ɗiɗo kala ko himo mari hakkille woni na on jofojo siko on jofo o andata o sendidirtaɓe mana kala sonnajo tawɗo ko jofojo o haqqille makko ɗen joɗaki nelaɗo haɗi yo muyni fi honno hara an ka ñande goo si o yi ɓe muynini ɗiɗo hino jombidiri tawa waway andude o déclara ɓe sende ɓe yiwa e on bone ɗon akhraja Abu Dawud wa mursalun hadithun